Memo kwaba midindi afia amankwa tamaklo bedroom health tips na wochi yesi eba be kasa fa myopia eho ni nyina ye ani eho enkomo no ebia na ye dia ya ka myopia no a Dr. Penny wa ha mame fa sedama endpoint homeopathic clinic na daroma ya we bi e how oye free scan and ama mema no prostate no koko check e makokra mfa no ho nyimu ansa na wotu meka akọ emanso yenko honko check ya wudie mo hwese bibia ye kama se be ya ye angel no bo benya baby pa bi ada eni nyare wa bi e how ye frɛ endpoint wo 0244867068 ono bedi nkoma afa condition bia ho adaroma eni ya ba Frederick Optical Service ye ne Dr. Rachel Kusiakosa eba bedi nkomo na wochi dog ye mo akwaba This is Jana payment also. Yeah, that's it. And then so akwenya odi amaye. So na watchi mu yenkasa mfa myopia eho. Edi de then so menye sure say ya de pa. Ye ka myopia air condition be ya. Yo me that's it. Ye ka myopia air conditioner affecting nipa any. Na ye kasa nipa sa wo sha de isa fiam the race of pictures be better. Okay. Wo sha de a race se bia me hwe wi. Race if you woni ho aba to pass through my people cornea to fall on the retina to say neti nti race ne ba and I'm ha say na be form on the retina kama no hu ade o nipa me ho your ba or your bema or your say now so no myopia for no race ne ba na follow before the retina just say omo eyeball is a bit longer than normal nti race ne follow ewo omo retina no so okay well and until we are conditioner ya be hu say especially ya be school fufuro parents be braid your mama eba and because acranical school be a ohun ade we achiri nti I say na race ade ban na obekan no kama be we achi a akrani hu se panyini kura we achi a okwa asori a ya twa de gu ayi so am screen so a ohun hwe and until nya ade o ya ne fault but ya ade on so ya de awo no de aba okay ne say common ewo enkra hu me da say sefia you can't crisis school for myopia is very common. I didn't hear. The Indiana said most of the time no aya say panyin po de say won ho a wotimi say oh ebia me hu ade say bi akra 3 years akra 5 years 7 years obeda tima ka say mani bia me hu ade sometimes obedwin say sa no bi hu ade etu bo sa akra ne be ko school no onsu ade ma wo etie research de timi be hu say enkra bebre na obekọ school bia ontimi hu ade perform no ayenani okay onkohwem kohwem no myopia is the common factor ema nkra bebre na bi okwa school a wo twa ade na se hu obeda atworo ana wo twa si a no so atworo ese de abrɛ okay anti eno ne niema ye hwe se parents na meti ase say this is conditioner ewo ho wo obabi na se bia or show sa na mene bia ye na wotwe mu nyina no ye ka ho asem obehu se na boso sitie na wo de ashe osapom nsu wow ene nkra na de ndie no krampa because hunu nti wanhwe bia wo parents wadwen beba so na me say ya akwa akire a benya ohawo no so ma ye wo number no ene so ya ne say de bia no ye nye number no preko because e de ya wo wi friend wada wo mama number no chenya mbo ne asa to aso and that's my number obetima frame also 0244982821 0244982821 Yeda Dr. Rachel Kusiakosa ase myopia na wochi enkoma yedie eno no waboni nyina tofa ede amaye me sure say obabi experience bi ba wafa ne say ya agro anaze oboa sa na ya na awofo no yetaye endpoint homeopathic clinic na daroma ene ede bro chino so nyame ya adom aka ye ho sabre ya ne ento nkomo ne so